Maya pasisilim Maya pasisilimpu kaya katamangan. Atyuta na po, Kim Biyernes, ning ika-labinga na madomingo, ning karaniwan na panahon. Pakyabe tala po, ken kaya katamong intensyong kaniting kapagmasusyan, para king kapasalamatan ng Mark, Michelle and Lila Rivera, Edwin and Rochelle Tumbaga, king karelang 16th wedding anniversary. Catherine and Tristar Soto. Catherine and Tristar Soto, Giancarlo Tubig, Christine Sotelo, Marlon Joyce and Ira Tokdol, Lito and Lori Zapanta. Para king kapasalamatan king Aldoning Kebaytan, ng Antonino Nonoy Alindogan, king kayang 85th birthday, Elsa Nucup del Rosario, Beth Palo, Alvin Reyes, Rochelle Manter Tumbaga, Jasmine David, Father Larry Miranda, Jansen Lapera, Jalia Lapera, Raymart Sampang, Lily Musni. Para king personal akayadwanan ng Romeo Q. Lagman and family, Ray Angelo Alvarez, Carlota M. Dabu, Jesus Simbulan, Nympha Agapitoong, Abigail, Rain and Augusto Mamangun, Mark Homer Munoz, Herminio Lenet Nukum and family, Bernie Baby Henson and family, Phil Janet Castro and family, Eleanor Ventura, Jeremy Robes, Arman and Mariette Nang, Rosana Reyes, Jimmy and Inday Santo Domingo, Patrick and Sarah Gokwingko. Para king malagwang kapaldanan ng Angelito Miguel, Divina Gracia Carbungco, Edel Umlas, Eller Vitug, Gloria Panlilio, Ernesto Dizon Lombardo Toledano, Adriel Klein Ronquillo, Enya George, Elena Manuel, Emmanuel Pineda, Ludivina Bondok, Arturo Tantamco, Marie Ann Lourdes Nuki Guanzon, Pat Ahos, Lamberto Panlaki, Rosalita B. Torres, Eric Jimenez, Oraya Yuna Soto, Juan Third Soto, William and Susana Sotelo and family. At ding hanggang kakaluguran at kamagana kamasakit. Para king alanganggang kapainawan ding kapatad tamong mayangon na biye. Rodinel Lagman, Salvador and Angelina Parungaw, Elizabeth and Nilo Villaflor, Helen Ando, Marifin Lasatin, Carding Salak, Vic De Vera, Adelina Marlene Garcia, Edgardo Torres, Gloria Sotelo, Ricardo and Lucia Pasion, Karen Joel Tubig Sr., Joel G. Clemente, Araceli C. Macalino, Federico M. Macalino, Albert Songco, Alejandro Francisco, Elvira Dizon, Remedios Saldana Calilong, Rico S. Calilong,
Rita Calilong Hurtado, Faustino Santa Maria Jr., Luciana S. Olalia, Elena Parico, Vicente and Ellen Tantamco, Alex Resurrection, Alejandro and Milagros Resurrection, Maria Teresa Morales, Magno and Francisca Hepolito, Bernardita Badoy, at ding sablang kaladwa Kim Purgatorio. Talakad tamo po makyabe magkanta kindalit a pamuklat. Kiligyon ng igpaang paninganak, panimbanan ng Espiritu, Amen. ing Ginoo manatili ya kay kayngan, At kekan timurin, maya pa mauran nasisilim kay kongan. maya pasisilim po amo. King katang misa ngeni, king mumo ng pamamasa, king Exodo, Jesus ay ing Ginoo, binyeno reng dapat tamong biyayan, akayang kautusan, bantang tunepin masanting pamiyabiyabe. The Ten Commandments must observe the basic moral principles of humanity. Duguran mo rin pengari mo. Kamangamate. Kamaglarap. Kamanako. Kamagpanglugod. Tangi kaya kaya mo kukunan. Duguran mo yung Diyos. Kaya kang Ginoo. At gawan mo yung banal, yung panalasan. At deti po nga pulong areti, may gilang gabi, king biyeda ring tao, ang ganang ini. Siguro nung alalakete, siguro mas masakit po yung biyeta mo nung eta mo tutok yan, dening tuturo ng Diyos kay katam. Dening kautusan na rin, kaya tutuman, makakayap lang kay katam. Ela pabayat, ela obligasyon. Pero nang kay pilubluban tamo, eta mo didikilan, dening kautusan na, bilang tanda ng lugod. Kaya katamo ng Ginoo. At karing panon mi kasalata mo, at alatik yan deting kautusana, mangyata kapatawaran kay Diyos. Itangan po, Magkumpisal po kin Diyos sa may paing tutu, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, kingisip, mamano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli nito'y panagapuko kan Santa Mariang Kapilamang Birhem, karin sa Blang Anghel Lampuan Santo, at kaya kayo kapatad, ipanalangin niyo po kin Diyos sa ginutamo. In Diyos sa may payang tutu, pakaluluan na katamo, at yung pangapatao da rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, kimbye, alanganga, Amen. Ginoo pakalulu, Ginoo pakalulu, Kristo pakalulu, Kristo pakalulu, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Ganakan tala po, isipan tala, rigakatang panalangin, rigakatang intensyon. Oig paming mayupaya, malugod king meto kay tawan, itugtog mo kaya kami ing grasya ni kaya kang Espiritu, tapat karing kaya kang kautusan, maging talapatutu mo kaya muna man sana, karing sablang tao king kaya kang katutuan, at mit mong kapayapan itatagmiya, ing pamisan metong karing sablang tao, itiadwan mi kapamlatan ng Ginuming Jesucristo ang anak mo, mabibiye magari gambe mo ng Banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaban king alanganga. Amen. In liturhiya ni Amano. Pamamasang ibat king libro ning Exodo. Migsanitaya in Diyos at iladeti ring amano no. Ako
Ingginong kay kayong Diyos, amilwal kay kayo, iba't Ehipto, nung muka rin kayo may alipin. E kayo mikakaaliwang Diyos, subali ka na ako. E kayo gagawang larawan, para kay kayo, o nano pa mang kawangis, ning idolo, o sasamba kareti, uling ako, ingginong kay kayong Diyos. Diyos kong mapangalalo, parusan ko la, retang masama ka na ako, at pati na ring palipira, ang gana ka ring apura, at apo kingtod. Dapot, papakit ko, ing lugod ko, karing libo-libong palipira, retang malugod ka na ako, at maminto karing kautusan ko. Eya gagamitan, ing lagyo ko, king marawak akapagnasan, uling ako, ing ginong kay kayong Diyos. Parusan ke, ing ninumang gagamit, eusto king lagyo ko. Igalang nye, ingaldo sabat, at pabanalan nye. Atin kayong anamayaldo, bandaptan ing obrayo. Dapot, ing kapitong aldo, metong yang aldo, ing pamagpainawa, ang makatagulaling para kanako. Ala metong man, amalyaring magobra, hingaldo iti. Emo ikayo, nune pati na ring anak yu, ring alipan yu, ring sesay yung animal, o kaya ring daywan, ang makipamalen kaya kayo. Kilubning anamayaldo, ako, ing ginong kaya kayong Diyos, lelangan kaya ingyato. Ing banwa, ring dayat malat, at ing sabla-sablang atsu kareti. Dapot, pepay nawa ko, king kapitong aldo. Itaing sangkan, nung bakit ako, ing ginu, pepanwanan ko, ing aldo sabat, at gewakeng banal. Igalang niya, itatayo, at imayo. Ban kumaba, ing beyo, king labwad, ababye ko kaya kayo. E kayo, makamate, kaparang tao. E kayo, maki pangalugod. E kayo, manako. E kayo, sasaksi. King e katutuan, laban, king keno paman. Eye ang kaminan, ing balena, ning kapara yung tao. Eye ang kaminan, ing asawa na, ring alipa na, ring baka na, ring asno na, o nano pamang bandina. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Ing pakibat tamo, Ginoo at ilukeka, ring amanong babyebye alang angga. Ginu at ilukeka, dingamanong babyebye alanganga. Ing batas ning Ginoo ganapya, babyeyang bayong bye, king tao. Apanalangin la, ring tuntunan ning Ginoo. Kabyasnan babyera, king taong alang balo. Ginu at ilukeka, ringamanong babyebye alanganga. Ding kautusan ning Ginoo, matulid la, ninuman ing tupad, tula ing kamtana. Ding utos ning Ginoo, ustula, babyelang sala, karing mata. Ginu at ilukeka, ringamanong babyebye alanganga. Karapat dapat ing gumalang, mitmong takot king Ginoo. Sukat manatili iti kapilan man. Ding atol ning Ginoo, pawalang katutuan, alayang kakabiran ninuman.
Ginu at ilukeka ringamanong babyebye alanganga. Malyang may git king ginto, may git lang pibuburyan king dalise ginto. Mas mayumula kesa king inuyat, may gitla kanyaman king pulot panilan. Ginu at ilukeka ringamanong babyebye alanganga. Talakad tapungin ni bang parangalan ng maya pabalita. Tanggapan kimi mong kababanalub, ingamanong tatanam na ning Diyos karimpusuyo, ama kapagligtas kaya kayo. Inginu manatili kay kayungan, At kaya ka antimurin, pamamasa, king may pabalita, agpangkang San Mateo. ligaya kaya ka o Ginu. Jesus nga na karingkayang alagad. Pakrandawan yung eni, ingkabaldugan na rin talanghaga, tungkol king misal bagbini. Detang makiramdam king amano, tungkol king kayarianin Diyos, dapat era pakintinjan, kalupadaretang bining digpa king lele dalan. Panyatang daring mga rawak sa sagwitan da, itang miyasik karing pusura. Ding bining digpa king batu, kalupadaretang makiramdam king amano, at matuladang tatanggapan. Dapat melami kayamot karing pusura, inya era meglambat. Neng daratang ing kaligadigan o ing pamaglupig, paulin ing amano, agad lang dirimla. Dim bining digpa king dikot, masuksok, larawan dala retang taong makiramdam king amano, dapat may lang balisa tungkol karing bage ang mga palyari, parikilketi king yatu. At maging lang malgud king pibanjan, hangga king alana lang paglugaran. Karing pusuda ing amano, inya ela mikabunga. Ing bining digpa king gabun amataba, ilaretang makiramdam king amano, at makatalastas kaniti. Pasipamungala, ating tsa dinalan, ating tsa na mapulo, ating tsa tidlong pulo. Ing mayap pabalita ni kaya katamong kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Kilagyo ning igpaam po ng anak po ng banal na Espiritu. Amen. I would like to focus on the first reading from Exodus 20, 1 to 17. Metong niya kareng version aning Ten Commandments in first reading. Ita kasing gospel, hanaping Bishop Pambo, it's more of the interpretation of St. Matthew on the parable of the sower. On ing parabola, the parable is an open-ended expression of a meaningful story. Pero yung gawa ng St. Matthew Kenny, gawa ng allegory. He allegorized. Ang dinenanang meaning. Detang taong masya sa puso, detang taong masuksok, may kiramdam kaya nga mano ning Ginoo, dindamda, pero ay maging malalam. Ating matabang gabon, detang mikabunga kimbyeda. Dapat, ita kanong parable ito, it's about the kingdom of God. And that is the interpretation of Matthew, and he allegorized the parable.
in his own time, ne po, in-apply ne. Pero ngayon po, lawen tane manitang malagad tamong ababasa, pero balo tayo, deng apulong utos ng Diyos. Exodus 20, 1-17. You have a choice. Ating kang kapasidad, mamili, you are free to make a decision. Nandun po may ngasal ko. Yung lalaki, mechanical engineer. Yung babae, software engineer. Yung lalaki, Aldrin, siguro magaling niya kareng makina, mechanical eh. Ita naman pong babae, magaling niya kareng computer, software engineer. Magaling lang pareho. Aga nakakita ng ayalbeng kusine. Yan tang matuan ni sine ini. Imbida, Keanu Reeves. Yung lagyo ng Keanu, kaya sine, Mr. Anderson. He represents humanity. Yan yung tao. Pero itang sine nga ito, bala mo, kalupan na rin ng engineer kayong mechanical engineer, ang pupang software engineer. Nung lalo niya po, nano kaya laban na ning tao? Karas kayong makina, ang buwa kayong computer. Siyempre, yung makina, mas kanya kayong tao. Yung apulayan na ning motor, apulayan ng tao. Yung dasa na ning replano, dasa ng tao. O yung bilis na ning kotse, yung sabutan ng pupula yung tao. Machine is stronger than man. O kaya yung computer, lupang mas magaling niya talaga yung computer kayang tao. Karas kayang data, yung cellphone nyo, bala malati yung computer nyo. Yung cellphone nyo, bala malati yung computer. Papansinan nyo po, ding memory na, ding telephone number. Tano may memorize din telephone number ngayon ya? Yan ang mag-memorize si cellphone nyo. The data, the information, at chula kayo, nagyang pila ng banwa. Tsukeng kaya ka laptop, tsukeng kaya ka computer. Kaya ba't ang analysis of data? Ngayon pinatila pa nga na artificial intelligence. Tang sulat niya mo, gawa ng write-up. O itang hanggang algorithm, tapong they create logic into the different combinations of information that we give them. Bala mo sasabihan na ni Tasine, yung title ni Tasine, Matrix. Matrix. Yung kalabanan ng tao, yung makina, ang popa yung computer. Siyempre, masambut yung tao o kasikan na rin makina, kabis na rin computer. Yung lagyo na nitang kalabanan, Mr. Smith, computer virus siya. Deng virus, balupad rin virus kaya na darakal na. Yan tang milalaban, itang last part ng Matrix 3, The Revolution. Itang last chapter na itang trilogy ito. Tantalwin diri, milalaban niya yung Mr. Smith, itang kontra, representing the machine and the computer. Tumbukan na po. O na katumbukan na po, Keanu Reeves. Lagyo na, Mr. Anderson. Niyag yung Keanu Reeves si Mr. Smith. Muna, kasi kan la, makinaya. Kadua, muna man, anya naman na karakal. Balyureng virus. Darakal. Asabot ng metong, at ibang makapilang metong. So, milalaban na pong makanyan. Yan tapanong bukanan na po, talaga yun. Patumbukan na po na. O na yung tambandal yun, mapagal na po Mr. Anderson, Keanu Reeves. Yan tapanong bukanan na yung panumbukan, tinutuya-tuya pa siya, why are you still fighting, Mr. Anderson? O't lalaban ka po, nakalaban, masambot na ka. O teka pa sumuko. Why are you fighting? Timbuk na po, Is it because of peace? Kapayapay, paglaban, timbuk na po. Is it because of truth? Timbuk na naman po. Is it because of love? Para kayong lugod, timbuk na naman po. Ala na po tala, may sambot na kanya ni Mr. Anderson. Kasi rin kalabanan, karakal.
Computer virus lang po ang makina. Nano pa mo ang ilaban mo? Lalaban ka pa. Balo mo nang masambot na ka. O teka pa sumuko. Ne? Balo mo na, muna ko gigyo. Why are you still fighting? Na, Mr. Anderson. Bali po na ang pegibat ng Mr. Anderson. Tinala ka dyan. Daya-daya niya po. Ginaban niya po mga yan. Sabi na, why are you still fighting? O't lalaban ka po. Pegibat na po. Because I chose to. Kasi pinili ko. Lumaban ko kaya ka. Pinili ko. Kaya ko sumuko. O't yan tandindam niya po nitang computer ita po itang makinang kalaban. Mengal galya. Mengal galya. Malalaso niya ka. Sinabog yun. Ba? O sinabog niya kaya nga ako. At kaya mengal galya nga ako. May sambot siya kaya. O itay itang punto nita sine. Ang giyang ating makinang maragul. Giyang ating ang kotse kong erneng. Ang giyang ating ang computer ang pong masanting nga cellphone. Siri natin yung cellphone na masantingin. Ang giyang pang marakalyabalo yung computer. They have no choice. Alalang kakayahan magdesisyon unless you program them. Unless maybe you allow them to do it. Siguro ngayon ibala mo, kapisnan. Pero, ing tune kalayaan at suya keng tao. The real choice is in you and me. O ini, ing etapa pwedeng pakyapusan ka rin makina. Ing sakyan mo, kung earning, pwede ang muli ang dila. O kaya sabihan niya, kung bisang muli, nga, siguro tinirik niya mo na. Pero they have no choice. Ika, yung magdesisyon, nunuya mo yung kotse mo. O yung computer mo, ikang mag-define o mag-program na yung gawa na. Ang yan dito, peka masanting ka computer ngayon, they are still defined in their capacity and their direct by human being and by choice. Siguro po ito yung tunay tasikanan. Itingkya kata mong mumunang pamamasa, kautusan. Pero bala mo, ang gala ka rin, kautusan lamo. When you listen to the commandment, as if they are very heavy and burdensome. Apulong kautusan. Kasakit na po. At ko pong kaluguran kaya taking St. Jude, di mana, yutos na yung anak na. Yutos na yung maglinis, yutos na yung manwas pinggan, yutos na yung saling pamangan kayong palengki o kayong tindahan, yutos na yung samasaan o rin karelang kwarto. Kaya ba't sinaway itang anak na? JM yung lagi itang anak. O daig may pa yung Diyos nga na, ng anak ba? Uta sabi mo itanak ka na, mana. Anang layay, mana. Ay ba't ana po? Nga pong Ginoo, apuluya utos eh. O ikaw, doldo, utos ka. Anak ya pa ka ni tetang anak na. Kwento ng imana. Hindi kaya, ita mo. Daig tayo pa nga pong Ginoo na, dakal tao utos. Pero, mamiro ko po. Nga pong Ginoo, dining utos ng arene. Nuntok yan mula, maging mayap yung pamibiyebem. Ela pabayat. Ela obligasyon. Ela mo ba dapat mong gawan, bisa ka tadi, gawan mo, may parusan na liman. Len mo, sinabi na kaya kata mo, kumana ko nga na. Naning magpasakit kayong Pilipinas ngayon eh. O masakit yung biya Pilipinas ngayon eh. O den dalang tamo, lang masisira. O kaya rin project, o talagad mayari na eh. Pota, magagamit lang yung aluwang paralan. Nya magkasakit tama. Huwag mo rin makadimanda, ano ka lang ba't mayari rin desisyon eh? Pete da na kanya ning anak, talk to my lawyer, ada. Pero they testify in behalf of falsehood, mga yan. Ewan manalbi ako po karata Senate hearing, ne? Petang Mika Barilan, na ketang pete di ate tang Governor Banda Visayas. Pulis la pa mo rin ngaliwa, labisa magsalita. Sabihan nga pong Ginoo Kenny, ka maglaramana. Dapat pagsabihan, po balungan. Siyempre, lalaka dito nga karapat ka. Nung lalon mo po, nung tukyan tala mo rin yung apulong utos,
luguran me at respetuan mo lari kaya kayong pengari. Ala ko ng aliwang sa samba no nemo yung Diyos. Aliwa, tanong man di Diyosan din yung images rin, images lang rin. Antik no rin aliwa, pero we do not worship them. Kaobis kaya katang, apong gino yan kaya katang. Pero nga manwana nining, itang alakang sa samba ng liwang Diyos, tang kunyari mo, impera, pera, Diyosan mo rin pera mo. Alakapin images, Diyosan mo naman yung upaya mo. Ne? Alakapin images na ng krus, Diyosan mo naman yung kaya kang posisyon, yung kaya kang tagumpe, yung kaya kang kayamanan. Oy, tinga manwana, ang alakang luwan Diyosan. Nunemo yung Diyos. At po tan tutok yan tala po deta. Siguro maging mapayapa yung biyeta mo. Kamakamate nga. Siguro alamang gera. Alamang gera. Nung tutok yan tala din. Siguro man mika World War II, World War I, o lalo na, tipayata magugulong yan ni Ukraine. Tama siguro may pamate. Nung talagang tutok yan tala mo, then yung utos ni nga pong gino, o nga nakatakas siya sa buntok. Bukod muking tala tutok yan, sa salangsangan tala, o sabihan mo, nakuman makamate nga mo, kaya nakuman maglaro. Pero yung buri sabihan naman, gawa kang mayap. Support life. Proclaim the truth. Celebrate family life. Uling ini kagawan mo, uling obligasyon niya mo. Uling buri mong gawan at yung makakayap kaya katama. Bala mo rin anak mo, potang utos mo lang, maglinis ko ang balay nga mo. Manigaral collision. Magluto ka, kareng anak, kareng wali mo, makokomi. Itang utos sa ite, pabayat, para karela mo naman po, ne? Makanya la po rin, apulong utos. We have to choose. You have a choice. Sa langsangan mo, mugawan, o tukyan mo. Potang tukyan mo la, o ni magdalang kayapan kimbya mo. Ating metong doktor kanita, king Europe, panahon da rin German, Nazi German. Pandak-pandala po rin Jewish, dito po, Hudyo. O nang itang lagyo na Viktor Frankl, Dr. Viktor Frankl. Hudyo yun, makwaltaya po. Siyempre, doktor yan, marakalapipan dyan. Tinyang bale, tinyang pamilya. Dekap de po. Delade kayong concentration camp. Yan ta po nga kayong concentration camp. Makapihit ya po, makakulong ya, makaproses ya. Malaya. Siyempre, potang makakulong ka, wala na kang no choice. Siya kami luwal. Wala kang piban dyan, giwada na yung piban dyan. Pero bali po, ining Viktor Frankl, tiro na yung malala makabaldugan ng binyen ng kalayaan ng Diyos kaya tamang mamili. That God gave us a choice, even in the most dire, difficult situation. Makasukol na ala na yung piban dyan. Ala na rin pamilya na, pati pera na. Di ba yung expression na ng freedom, itang dakal ka pera. Munta ka yung buri mong puntalan. Karan mo yung buri mong kanan. Sulod mo yung buri mong sulod. O iting makwalta nga na. Freedom of unlimited choices. Pero po tang kalulukarog, wala kang choice. Nung nangulam, yan kanan mo. Bisa ka, nanong choice ma? Nangulam ma? Nanong choice ta mo? Ay nga anak, yung kaya kang pilinan, bisa kang mangan o kabisang mangan. You eat or you do not eat. Pero, bali po, ang giyang makasukol niya, pinili ng mangan. Ang giyang maranop niya, kaya po, protestaya ka rin German. Fasting niya po. At tikyan dere ng abe ng makasukol. Hanggang may ganyang malaya at may kagaway po libro, Dr. Viktor Frankl. Kitang metong na libro, sabihan na, ating adwang klaseng kalayaan. Libertas arbitrii, ang popang libertas fundamentale. Nanula po dito. Itang libertas arbitrii, budi sabihin, arbitrary freedom. Itang freedom of unlimited choices. Halimbawa, nano kaya isulot kong sapatos ngayon Siguro dito ng rubber kasi mumuran. Mag chinelas na ako mo. Nano kayang payong gamitan ko? Dakal ko payong, ha? Nano kayang ulam luto ko? Arbitrary freedom. Marakal ka pipilinan, Aldoldo. Pero aliwa naman tayong kalayaan na burita sabihan. An explosion of options and limited choices.
freedom of choices that are hindered. Alang mamigil kaya kagawan mo yung buri mong gawan. Ning kay kayang panauntang ni makanyan pamisip da rin tao. Malaya ko po tang gawan ko yung buri kong gawan. Magkanta ko, magbidyoki ko hanggang alas 2. Hanggang matutod no na siping kumbala. Ela pala may patutod na siping kumbala. Magkanta ko hanggang ako man lanang makiramdam ka na ako. Malasing lala. Pero that is not freedom. It's not real freedom. Because more choices ata mo, you have more progress, more success, you have unlimited freedom. Pero kaya totoo po, ing awsan ng Diyos kaya kata mo, itang awsan ng fundamental freedom. Naniya po yung fundamental freedom? Here it is where we root and build our life. Together with all other choices, it will be based upon. Halimbawa, kayang kalayaan ko, pinili ko maging kumpare. Pinili ko maging kumpare. Ayaw ko mag-doktor, ayaw ko mag-engineer, ayaw ko pinili ko maging pare. O itong kalayaan ko, I chose to be a priest. 29 years ago. At din ka na akong choices ngayon makatulong lang at ang desisyon ko ngayon, fundamental yung pundasyon. Ngayon, uling pinili ko maging pare, obligasyon ko muli sa pang bato, Aldoldo. Obligasyon kong pagmisad ako yung Kenny, Aldoldo. Nung ating mete, bless ko lang. Nung papamisa lang ka rin bisitas, nung piyesta, ting okasyon. Nung nangagawa tang maya para kayong baryo, gawan ko. Nung yutos na ako ng obispo, turo ka Kenny, turo ko. Pepayaws daw kita, mamaya ko seminar. At ipapakasal, obligasyon ko, kasal ko lang. Timbisang magumpisal, kay bating misa, magumpisal. O ita kasi pinili ko. It is my choice, fundamental choice, fundamentale, libertas fundamentale. The rest of my choices are based on that foundation. Anti mo nung pinili mo yung pekasalan ng asawa mo, Mr. Ferrer, kinasalya pa mo yung anak mo. Ika, pila na ka ba nung kasal? Na? Sikan mo yung bagya? 42 years, 42 years ago, mag-desisyon ka. Pakasalan kay Mrs. Ferrer. Manibat ka nita, mumuli na ka kaya. Ne. Manibat ka nita, yung kayabe mo, ne. Kasi itang fundamental freedom, may mili ka. At karinya, inggi kambye. Ka maubliga. Po pabayat. Anti mo po tang kaluguran may ngapong gino. Detang 10 Commandments sa reta, gabela para maging kang mayap kayong relasyon mo kayong Diyos. Anya, they are not something that we have to feel as burdens. May garal kang engineer, maging engineer, or career, your profession. Pinili mo maging doktor, kami mo apot ating paulo. Pinili mo maging engineer, kami mo apot ating pagawang balik ka. O itay, kaya kang piniling biye. Our fundamental freedom leads us to a lifetime of commitment. Here, the 10 Commandments are rather seen as 10 commitments. They are beyond being commanded, but we commit ourselves because we love God. Uling kaluguran tayong apong Ginoo. We celebrate our relationship with God, a relationship of love, not out of obligation. To see Him, to love Him, and to follow Him. We are grateful for this greatest gift that He gave us, our choice. Mamili ka at pipilinan mo yung kaburihan ng Diyos. We are not obliged nor burdened, but we are joyful in following Him. His will, His command, we lovingly choose and we freely commit ourselves to the will of the Father. Maswelo tamo, burita mo, gagawan tamo. Magintang malapit kaya, akit tayo, ang pupang atok yan tayong kaburiana. Maswelo tamo. Balita kantang day by day, balita. Taytang 1972 ya pa ito, panahon pa Mark. Kanta niya pong Robin Lamot, kaya tayo metod Godspeed. Total naman, mumura na yan. Timbag yun, lata na nga yung nakwasis yan. Nganit ang kanta, day by day, day by day, day by day. Oh, dear Lord,
three things I pray. To see you more clearly, to love you more dearly, and to follow you more nearly, day by day. Kaswelo ning magkanta ngayon eh. Buriko Aldoldo, 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 akit na kag mas malino. Buriko Aldoldo, Aldoldo, makatuki ko mas malapit kay ka. Buriko Aldoldo, Aldoldo, lalo da kang aluguran. Pumaswelo itan eh. Manobligasyon ng relasyon tamo kin Diyos. Balipote kung kaluguran. Pepabiopsiya. Dati na may ka-cancer, may operane, may paldane, mapilan na balnuwa, masalesene po, masikane. Bala mo, may ka-cancer yang pasibayo. Magbalik, waring cancer, nang kaya magbalik na po. Bala magbalik. Mintaya po kanita ken, sinimbalang pamilya, pati paunakan, ang pombayon. Sinimbala po ken. Ba't may umpisalya po, may sabi kami, sabi na anak ko, Father, magpabiopsy ko nga. Pangadi mo ko, Sabado nga ng pabiopsy. Until now, napasiguro balo yung resulta. Pero bali po na, din na po kaya. EMDC yan naman. Kalalam na kasalpandayanan ng kaluguran kong ito. Kalalam na relasyon kay Apong Ginoo. Inglikwa na nga mano ka na ako. Naman sinabing, pangadi mo, mipaldang ko na yan, sana cancer na yan, sana. So, siyempre, tsukay ang puso na ito. Pero sabi na po ka na ako nitang kaluguran kong pepabiopsy. Father, the will of God is my joy. His will is my joy. In kaburiana, yang tula ko. Napubalo nung positive yun, negative yun. Nanumang kaburian ng Diyos. Nasinabing nanumang kaburian ng Diyos, tukyan ko, God's will, I will follow. Sabihan na, in kaburian ng Diyos, yang panibatan ning tula ko. Dining kapulong kautusan, ang kaburian ng Diyos, ela po babayat at ela obligasyon. Ila rin panibatan tasa ng tula, potang kaluguran tayo, ingapong Ginoo. You have a choice. Kilagyo ning igpaang po ng anak, po ng banal na Espiritu. Amen. Talakad tampo. Kapatad, manalangin tamo king Diyos, pagkalub niya sana kay katamo, ing maging kalupa ning gabun amataba, anong nu maamunga king kayang amano. At nga tapong maghibat, Ginoo, tingiran mo ing aklismi. Ginoo, tingiran mo ingaklismi. Para king Papa, ding obispo, ding pari at magpari, mong kapibabatan dosa ng gambulan, ding amanong silbag ng Ginoo, karing puso darin tao, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, tingiran mo ing aklismi. Para karing pamuntok ng kayakatang bansa, ing katungkulan at pigkatiwala ng Ginoo karela, gamitan da sana bangketa, mamungang masanting apupol, ning panyulong at kapayapan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, tingiran mo ing aklismi. Para karing kalulu, masakit at mayayalipusta, tanggapan dasay nga mano ning Ginoo, anting digpa king gabon na masuksok, nune karing pusong mong kapakbaban, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, tingiran mo ing aklismi. Para kaya katangan makatipon keti, itasanang parating babye pansin, king pangatyo ng Diyos, kapilanman eta migagana ka, karing kapag subukan, kailangan tangarapan, king pamagsane tamong, king amano at alimbawa ng Ginoo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, tingiran mo ing aklismi. Yan ni po adwan tamo yung sarili tang kapagnasan. Oy pami nga tsubanwa, tinubod mo yung kaya kang anak busal mi, ating metong kaya kami banyarapan miya, yung kapagsubukan, at daingan daring marok at demonyo. Parati kaya sanang makayagong king matagumpe mong anak, at karake king kayang tagumpe, manggaman, king alanganga. Amen. Ing liturhiya ng Eucharistia.
Alakad tamo po. Manalangin kayo kapatad, bandeting kaya katang daon, matanggap larapan ng Diyos, ikpang mayupayang todo. Tanggapan ni saning ginutin daong karinggamat mo, king ikapurit, kaligaya ning kayang lagyo, king kaya katam ka sa plalat ning mabilog ng Santa Iglesia. O ikpaming miglalang, babalik mo kami king kaya kang wangis kapamalatan, daring kaya kang sakramento at kautusan. Mit mong pakalulom kesa ng palakaran karing kaya kang daklat, baming tanggapan ing kaya kang lugod, ababie, ke kami bilang kapainanayan, kapamlatan iting sakramentong daraon mi keka. Itiadon mi kapamlatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili ke kayungan, At kaya ka ang yat timurin. nayo reng pusuyo. Makayat na no king ginu. Pasalamatan tayo in Diyos sa ginuta. Iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matulit ing para pasalamatan takang parati at numan ka rin. O igpa, Diyos kingalangang at lubos maipaya. Emo kailangan ing kapurian na ipayabot mi kaya ka uling iti, makaragdag king kaya kang kalam. Ing yampang ming kapasalamatan, kalam ya naman manibat kaya ka. King babiyaming kapurian kaya ka, ikamimuri ning makinabang, at ikamimuri ning susulong, king biye grasya, at kapamilataning kaya kang pakamala na yanak. Undinita, kang beding sablang koro, ring angel ka rin banwa, daralit mi kaya kang ligaya, lain makiabe, king alang tuknang dang pamamaya kapurian kaya ka, at ngamingan kakanta. Tunay ka pinbanaloy pa, ni kang panibatan sa blang kabanalan, ulinita pagparalampumi. Pabanalan mo sa naratingayin king Espiritu mo. Ban para kay kami, malyalang katawan, daya, ni kinuming Kristo. Bayan mi daon ko sang lupki pamilasan at kamatayan. Binyan ng tinapit, kingwaning tinapit pe pasalamat sa ka. At gana ka rin kayang disipulo, tanggapan niya iti ikongan at kananya. Iti kanahong katawan na midahon para kay kayungan. Makanyan mo naman kay ba't ningapunan kingwaning kalis. Pasibayang pepa salamat kay ka. Binyan ng kalis ka rin kayang disipulos nga na tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti. Iting kalis ng anakong daya, ing daya, nimbayo talang hanggang tipan, amibubu para kay kayo at para ka rin sa blang tao. Banketa, mi patawaran na rin kasalanan. Daptan niyo ite bilang kapigaganakan ka na ako. Pasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan. I Kristo mi Kristo mi beya, Kristo mabeya at datang yapa. Inyang yeni gaganakan mi o igpa, kamatayan, pamanyubli ng mebian ng anak mo. Daraon mi kaya ka, tinapin ng biyat kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya ka, impepaliran mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakumabaming pagamuha mo, kingi kami sanang misulusulo king katawan at daya ng Kristo. Tipuna na kami anting metong ning banal na Espiritu. Ganakan may o igpain sa iglesia mong mahalaganap king meto yato. Ban mi ganap keng lugod, kambe ng Francisco kay kaming Santo Papa, Florentino kay kaming Arsobispo, ding sablang pari, ading malugod na susuyo, sa asaw, king kay kaming kasalpantayanan, king kay kaming pisamban, keti king Banala Cruz. Ganakan mula na ban kapatad ming pepainawrat, maninayang subling mie, ading sablang mayangu abie, tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan,
Gawan mo kayangan karapat dapat magkamit king biye alanganga, ban kaya benang Maria, Birhen ning Diyos, San Jose king esposo, ding sablang apostol at santong tinupat king malmong kaburian, king kaya kabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristo ang kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tuto, kaagom ning banal na Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. Mausta king Josig pa, king panalangin, tiro ng Jesus kaya katao. Ikabus mo kami o ginuki sa blang marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Ba't king kasaupan ni kaya kang pakalulu, parati kayong ikabus king kasalanan. Miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggamang O ginaming kinalanganga. Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. Emo sa babaligdan ni kaya aming kasalanan, nunelawan mo'y kasalpantayanan ni kaya ka Santa Iglesia, at pamayapan ba yung pambilugan, nagpangking kaburian mo, ikaw mabibiyan, magari, manggaman, king alanganga, Amen. ing kapayapan ng Ginoo, manatili sana kaya kayo nga. At kaya ka ang timurin. Pasyag tapo, may kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kayo. Kapayapan po kayo. Kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan ng yato, ibiyam kaya kaming kapayapan. Nyo'y kordero ng Diyos, nyo Jesus sa milalako, king kasalanan na niya, tunwan na rin mayaws, king apunan na ning kordero. Ginoy akong matampan tanggap kaya ka, dapat igkas mi nga mano mo, pumayap na ako.
Talakad tamo po. Manalangin tamo. Oy paming malagut, ngening tinggap niya ang sakramento ning pamisan metong. Akalat minamansa na yung kapayapan ating lugod karing sa blaming kapatad. Itiadon mi kapamlatan ng Kristong Ginoo. Amen. Ing Ginoo manatiliya kaya kayo nga. Bendisyonan ako ng Diyos, bendisyonan rin kaya kayong pamilya at kaluguran. Kilagyon ng igpa, poning anak, poning banal na Espiritu. Amen. Den kautusan ng Ginoo, deta nga pulong utos, ela po mabayat a obligasyon. Paralan la para maging tang mayap, kaya katang pangatao, kaya katang pamiyabiyabe. Pilinan tamo iti, tamo maubliga, at iti ang mamiya dalan para maging ganapin biya tamo. Ing misa, mi daone. Salamat king Diyos.